ntibikiri imikino ubu ni urugamba rukomeye. Indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zikomeje gusuka ibisasu mu birindiro biyobowe n'ingabo za M23, ariko nta santimetero n'imwe izi ngabo za Congo zirigarurira nk'uko byatangajwe na Majoro Wiringo, umuvugizi w'igisirikare cya M23. Mwese reka mbaye ikaze muze twinjirane ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu kirere no ku butaka. Uraza kumenya menshi mu makuru ari kuvuga kuri ubutaka bwa Congo Kinshasa kuva mu gitondo cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2022. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zatangije ibitero by'indege z'intambara zikaze zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yaguze mu Burusiya. Ubu ikaba ikomeje gusuka ibisasu budahagarara mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko kuva FARDC igisirikare cya Congo cyatangiza ibi bitero mu duce ugenzura igamije kusubiza inyuma no kuwambura uduce wamaze kwigarurira muri teritwari ya Rucuru, nta santimetero n'imwe y'ubutaka FARDC irabasha kwisubiza. Mu kiganiro yagiranye ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 mwaka, Major Wiringo, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, avuga ko M23 ifite abarwanyi bamenyereye urugamba kandi batajya bapfa gukangwa n'icyo ari cyo cyose ngo bitume basubira inyuma ku rugamba. Akomeza avuga ko M23 ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda barwanira uburenganzira bwabo, bahisemo kurwana kugeza ubwo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo buzemera gukemura ibibazo byabo, nayo ikaba indi mpamvu badashobora gukangwa n'indege z'intambara zaturutse mu Burusiya. Izi ngo ni zimwe mu mpamvu zituma kuva igisirikare cya Congo cyatangira kwifashisha indege z'intambara yakuye mu Burusiya nta rokarite n'imwe irabasha kubambura. Mu magambo ye, umuvugizi w'igisirikare cya M23 ati kuva batangira kutugabaho ibitero by'indege z'intambara bakuye mu Burusiya nta santimetero n'imwe y'ubutaka barabasha kutwambura. Dufite abarwanyi bamenyereye urugamba kandi batajya bapfa gusubira inyuma. Ikindi ni uko M23 ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo, bahisemo gufata intwaro kugeza ubwo guverinoma y'Kinshasa izemera gukemura ibibazo byabo binyuze mu biganiro. Kugeza ubu kandi FARDC igisirikare cya Congo Kinshasa gikomeje ibitero by'indege z'intambara mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23, ariko ntiratangaza niba yabashije gusubiza abarwanyi ba M23 inyuma cyangwa se niba hari uduce maze kwisubiza. Bikaba bikomeje gutuma abanyekongo batandukanye bibaza niba izi ndege hari icyo zizabasha guhindura ku rugamba mu gihe hashize iminsi 3 yose zitangiye kwifashishwa, ariko igisirikare cya Congo gikunze kwirata inkovu z'imiringa kikaba kitari cyagira icyo gitangaza ku buso cyangwa se uduce bamaze kwigarura kuva ibitero byo mu kirere bitangiye. Ni byinshi bikomeye. Agahinda n'amarira biri mu maso yacu nk'abanya-Ukraine. Ibitero bidahagarara by'igisirikare cy'Uburusiya bikomeje kuba byinshi bikarenza urugero mu kwica abasivile n'ingabo zacu ku rugamba. Nzi neza ko umunsi ku munsi ubwo ku mupaka w'ibihugu byacu Ukraine n'Uburusiya hambuka intwaro zikomeye n'abakomando bose bari kwinjira bagamije ikintu kimwe, no guhitana ubuzima bw'abanya-Ukraine. Ndasaba ibihugu bituye mu isi, ntabwo uyu munsi nsaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gusa, ndasaba mwese mwumva umubabaro w'abanya-Ukraine bari kunyuzwamo n'ibitero by'intambara bikozwe n'igisirikare cy'Uburusiya kugira icyo mukora, twese tukavugira hamwe tuti icyiza ni icyiza, ikibi ni kibi. Reka abanya-Ukraine tubona amahoro bivuye ku ijwi ry'abatuye isi mu gushyira igitutu ku mutegetsi mubi wa Moscow Vladimir Putin. Nzi neza ko ibyo bari kutugirira ari ibintu biteye agahinda, ariko reka nongere nshimangire ibyavuzwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe umutekano muri iki gihugu cyacu cya Ukraine. Ntabwo ibiganiro n'Uburusiya twabyanze, ahubwo Vladimir Putin niwe yaduhakaniye ko atagirana ibiganiro natwe, ngo aradushinja ibikorwa by'iterabwoba byo kugaba ku kiraro cya Crimea. Ariko ibyo ni urwitwazo rukomeye kuba adashaka ibiganiro natwe, nuko agamije ikintu kibi cyo gukomeza ubwicanyi ku basivili ndetse n'abasirikare bacu bari gufatwa bugwate. Ndababwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkifite ijambo rigari kandi rikomeye, nishyira igitutu kuri Moscow barebe uburyo diplomasi ishobora guhagarika iyi ntambara. Bitaba ibyo Ukraine yari ituwe n'abasaga miliyoni 40, izasigara ituwe na miliyoni nke cyane bivuye ku bwicanyi buri gukorwa n'abanya-Chechnya bari kurwanira uruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abasirikare kabuhariwe boherejwe na Alexander Lukashenko, perezida wa Belarusi. Ariko kandi ntabwo dusize inyuma abandi bicanyi
bavuye muri Korea ya ruguru ndetse n'indege nto zitagira abapilote za kamikaze zoherejwe na Iran. Ibyo byose biri mu mugambi umwe n'umutegetsi mubi, umutegetsi wa Moscow wo gukomeza ubwicanyi ku butaka bw'igihugu cyacu. Icyo nshimangira ku byavuzwe n'ukuri akanama k'umutekano k'igihugu cyacu nuko mu gihe ibiganiro byanze nta kundi dushobora gukora uretse kuzategereza ibiganiro bigamije amahoro kuzasimbura umutegetsi mubi wa Moscow Vladimir Putin. Ndabizeza abanya-Ukraine ko tuzakomeza guhangana ku bushobozi dufite, kandi nzi neza ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'umuryango wo gutabarana bya gisirikare w'Uburayi na Amerika NATO biri gushyira hamwe uburyo bashobora kongera imfashanyo ya gisirikare mu kugira ngo duhagarike inkozi z'ibibi za Moscow. Carlson twamaze kuyitakaza, ariko uyu munsi ntabwo dushaka ko hari indi metero yo ku butaka bwacu bwa Ukraine ishobora kongera kutuva mu biganza ikinjira mu biganza byuzuye amaraso by'abasirikare b'Uburusiya. Inyanja y'umukara nta kintu cyacu kigitambuka ngo kijye ku isoko mpuzamahanga. Icyo bivuze niki? Nkuko nta mafaranga dufite n'isanduku yo kugura intwaro mu nganda zikora intwaro zikomeye mpuzamahanga. Ibyo nibyo biheraho tuvuga ngo ibihugu byose ubushobozi mufite nimudufashe nk'abanya-Ukraine twivane muri iki kibazo, tuzongera dusubire mu bihe byiza, tuzongera tubishyure nk'uko n'ubusanzwe twari dusanganywe ubushuti mu bijyanye n'ubucuruzi. Ibi ndabibwira abo dufitanye amasezerano, abe ari mu buryo bwo koroherana mu bya diplomasi, ubucuruzi n'ubundi bufatanye ubwo aribwo bwose mu butabazi bw'ibanze, kuko ubuvuzi bwacu bwaranegekaye ku buryo abasirikare bari bakajoriti ku rugamba uyu munsi nta butabazi bw'ibanze bafite. Ndahamagarira abanya-Ukraine mwese mwumva ububabare turimo, nimushyire agatuza hasi, mukomange, muvuge ko tugomba kurwana kandi tugatsinda. Ntabwo uyu munsi kuba dukunda imiryango yacu tutari kumwe nayo kuva mu kwezi kwa kabiri ari ikintu kitworoheye, ariko twizeye neza ko agahinda dufite mu maso yacu kazongera kagashira, tugasubira mu byishimo twahoranye mbere y'umwaka wa 2022, umwaka mubi, umwaka watwiciye ababyeyi, abavandimwe n'abasirikare baturindiraga umutekano. Uyu munsi Ukraine twatakaje byinshi, twahombye byinshi, ariko byose tuzi neza ko tuzabona impozamarira yabyo ivuye ku butegetsi bubi bw'i Moscow. Abategetsi bakuru ba Moscow nta kindi tubasaba ni ugushyira igitutu ku mutegetsi w'Uburusiya Vladimir Putin, akasubiza inkota mu rwubati, agahagarika igisirikare cy'Uburusiya kiri kwinjira ubutitsa ku butaka bwacu bwa Ukraine, kuko intambara imaze kugera ku rundi rwego rudasanzwe bitewe n'ikiremwa muntu cya Ukraine kiri kwatikirira umunsi ku wundi. Bavandimwe ba Ukraine mwese muvuge muti icyubahiro kuri Ukraine, tuzarwana tuyishakira ubutwari igihe cyose tuzaba tubona umwanzi ari kudusatira. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ingabo zayo zarashe indege ya gisirikare ya Ukraine yari yikoreye intwaro n'amasasu hafi y'icyambu cya Odessa mu majyepfo y'iki gihugu cya Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko misile zacyo zihambaye nazo zagabye igitero ku kigo cy'amahugurwa cy'intwaro mu karere ka Sami muri Ukraine, aho abarimu bo mu mahanga mu bya gisirikare bakoreraga.